қарз гирифтагид як моҳ гузаштаку охи ин рӯз пага кай меорям шумо ҳофизо реперо мақсад нафаро ки ами интернета сари кор доред ба марг шӯхӣ накунед хитонам мурда набуроед ман ном шана гирифта буд аз пушти ишқи кадом духтари ба дарё ғарқ кардани будед то куҷо ҳақиқат дорад падару модар ё оилаи шумо барои реп хунятон зид нестанд мон карда ки ягон бародаратон дар ҷанги украина гузаштагиай мегрехтем бозори чӣ ба зилёни бозор будучем мерафтем ароба мекашидем мошин мешутем кондуктори мекардем ё маштора пир мекардем дар сина ба гур мебарам меҳри поки тира ватан ба нархи ҷон мехарам махоки тира ватан меҳри ватан намедона касе ки да ӯ дил нест шукронаи озодӣ да гӯшим садои тир нест нӯашая санг монем хирсаша охирон борном та мешнавид дар репу ма китоби синату дилрабора дар метад се репсарои шинохтае ки ба шумо тамоман маъқул нест бародарон гуфта набояд ки шахсоне ки граница гузаштан мехоҳанд бародари боваринок акай баха ки тӯли чанд қадариш қатшамкой дорем ва бисёр овозаҳо ҳастае ки дар граница 3-4 рӯз мемонанд не бародар 100% бовар қати номерда занг бизанед айноми канали меҳробпро гап занед ҳатман ба шумо ҳам скидка мекунанд ҳам мерем ҳуҷҷатотумон 100% тайёр мекунед бе ягон камбудӣ меоем. Салому алайкум тамошобинони фаъоли канали меҳробпро. Инак бо барномаи чеҳраи реп яъне як репсарои шинохтае ки дар байни ҷавонон бениҳоят маъруф аст таклифи барнома кардем бисёриҳо мешиносен бадик салому алайкум бародаро подписчикои канали меҳробпро зинда саломат бошед саломати хуб шигар як бори дига хуш омадед ба барнома раҳмат бародарон гуфта намонад ки суҳбати мо дар назди соҳилӣ дар назди душанбенка ва бисёриҳо медонем ки аз душанбенкае ки бози мо барнома гузаронидем баъди бениҳоят хотираҳои хуб дорад бале набарот хотираҳои бад дорад чӣ гуфтанӣ ҳечи хитон гуфтем хотираҳои бад хотираҳои хуб бисёр дорад ҳам хуб ҳам бад аз ҳама хотираҳои баде ки дар ҳамин назди дарё воқеъ шудагӣ буд кадом хотираҳо буд қатъи ҳамо мисол одаме ки дар борааш реп мехонам бигем қариб ҳамаи хотираҳомон ҳамин синда буд баъд паридан дар бисёр репҳотон дар бораи ҳамин душанбенка биёхтуна аз пушти ишқи кадом духтари ба дарё ғарқ кардани будед то куҷо ҳақиқат дорад партофта будам хай яке шидам чӣ хел партофта будем ки ҳоло сиҳат битовем хак намурдем об дошт ё надошт дошт намедошт мемурдем тақрибан чанд сол пеш буд 2017 бигем 17 ҳам хелидам 2017-18 оё аз пушти духтаре ки худатро ба дарё ғарқ кардани будед ба мақсад расидед ё нарасидед чӣ хел ба мақсад расидем яъне ки бо оиладор шудед ё не не бисёри репсароён дар бораи духтарҳои реп месароянд ки онҳоро ҳам фақат дӯст медоранд вале хоҳиши тӯй шудан надоранд шумо бо ишқи аввалтон хоҳиши тӯй шудан доштем доштум надорам доштум надорам вақте ки мегӯй надорам ба чӣ сабаб мақсад ози гуфтем ки ба ҳамун читон расидем ба мақсад ман ба мақсадам расидам ба дига мақсадам расидам ба мақсаде ки қатъи ӯ якҷояшам небуд қасма гирифтам ба ҳамин мақсадам аз нағзидаи худ чӣ хел қасд гирифтам аз духтар чӣ хел қасд гирифта мешуда бошам бигем ман ба ҳамин реп қасма гирифтам фақат ба реп фақат ба реп ягон кор фақат ба реп ман қасма гирифтам боварӣ дориштен аст то ки репҳое ки шумо эҷод мекунед ҳамун репҳо бар гӯши нағзидаи шумо рафта мерасад не гӯш намекард не боварӣ надоштам ки мерасад не ки расидагӣ буд бар гӯшон зиёда аз чанд реп фақат дар бораи ҳамун нағзида хондаед намедонам ки обши репҳо мумкин 100 чандта бошанд 100 чандта обши аз кадом сол репҳои сар кардед 2019 буд 2019 то ҳол беист рафтаист беҳтарин ва дар чанд барномаҳо дар чанд репҳоятон ҳамин пешаи барнома комментариҳоро аҳамият додам гӯё шумо ба чӣ беморие гирифторед ки бемории тавбат нашавандаа ба москва барои тавбат рафтагӣ будед барои лечени сармо рафтагӣ нест хеле беморӣ не беҳтарин шукронаи худо надорам ростӣ имрӯзҳо дар ютуб дида мешавад ки қариб 1 сол мешавад зиёда аз 70-80% репсароён тамоман
در صحنه نیستن، بعضیشون ترک کردن، بعضیشون حاجی شدن و بعضیشون یک بار خاموش شدن. شما را چی پیش رفتن میگیرد که ترکی ریب نکردین؟ تا حال ما اهمیت دیدم در صحیفه خود ریب خونده پرفته استودیم. ما راستی گپ چه بگم ذوق دارم این چیز داره. بعد ترک کردن بعضی رپرها ما فکر میکنم بعد داره پیدا شدن ما. یعنی شما کنکورنت بیا با قول از آنها با قوتر اومدین؟ نمیدونم خیلی مثلا مخلصا چی میکنن که بعدی پیدا شدن ما. بعدی پیدا شدن ما همین چیزا مشاهده کردم. بعدی نام اصلی شما بخشش که باید این سوال در اولی برنامه بدم. نام اصلیتون چیه که تخلص بعدی سنت الله. سنت الله بهترین نام. سنت الله در ریپورتال شما ما اهمیت دادم ریپورت کنه. همین یک چند ماه اخیر فقط درباره جنگ اوکراین یا که هم چیزا بعد گمان کردم که یکم برادرتون در جنگ اوکراین گذشتگی است. چی سبب شد که شما همین استوریای درباره جنگ اوکراین رپ کنین؟ راستی ما در همون رپ که غریب بچه در جنگ اوکراین نام داشت، ما نامی همون بچه هم نگرفتم، نامی مثال دوست داشتش هم نگرفتم برای چی نشونده چخمون نام شا گرفتن نمیتونم بازی. نه که این کیسه در حقیقت چیدگی با همون خوندگی ما در حقیقت چیدگی. در حقیقت هست خیلی روز گفتن نیست؟ نه در حقیقت چیدگی. بهترین اینی ها در این فضای زیبای تاجیکستان که ثبت برنامه ما رفته است میتونه که یک چور مصرع رپ درباره تاجیکستان صاحب استقلال که در برای وطن عزیز خودمان چور مصرع رپ سروید. در سینه با گور میبرم مهر پاک ترا وطن، با نرخ جان میخرم خاک ترا وطن. مهر وطن نمیدونه کسی که داود دل نیست، شکرانه آزادی در گوشم صدای تیر نیست. بله بهترین هزار بار شکرانه میکنیم که در چنین دولتی صاحب استقلال به نهایت دولتی دموکراتی، دولتی که آزاد چخیلی که بفرمون زندگی میکنیم. هزار بار شکرانه اخلاقی چنین پیشوای ملت داریم. بله. سه رپ سرای شناخته ای که بر شما تماما معقول نیست. خواندنشان معقول نیست. خواندنشان معقول نباشد یا که خصلت آدمگریشان از کدام جهتی باشد فرق ندارد. فقط همون آدم هر وقتی که همون نامش هم میشنوی رپ شو گوش میدی یا که خچ دیگه جو میبینی کم وقتا ناراحت حس میکنی. کدام رپ سرای باشن؟ نمیدونم. ما همش حرمت میکنم، همش چی نمیدونم بخدا. نه که ما با فیلم دیس نمی غمزده میگنده با قاله هم مورا غمزده میگن. همون غمزده هستیم که مثال غمزده هستیم که قطعی نیگرو هم سازم، قطعی غمزده هاشم. رفت آمد بین هر طرف هست. قطعی یگان رپ سرای بدبینی ندارین؟ نه. اگه مردک و روسی هم کدامش رپش معقول نیست. نمیدونم بخدا. مخلص شهرام هسته؟ نه خیلی نه شهرام نه من مخلص نیستم میگم. نه که چشم دیدن ندارم. نه خیلی نه ازش مثال نه حرمتش میکنم نه شومش میکنم. میگه یک چند قدر پیش بین شما یک دو نفهمی بود. همین نفهمی با چی انجامید؟ راست گپ وقتی همین آوازه برآمد گویا که همین چیز صدمه وفات کردم. بعد من اینستاگرام دا بود من نامش نگرفته بودم. دا چی اینستاگرام استوریش کردم که حافظ و رپر و مقصد نفرایی که همین اینترنت سر کار دارن با مرگ شوخی نکنن خطونا مردن نبرن. من نامش نگرفته بودم. بعد همین استوریش کردن اون چی کرد در یوتیوب چی ویدیو کرده بود که بعدی که تو در شای کارش کدام بفهمونه که تریوتری بعد در واتساپ مرا حقارت کرد. مرا حقارت کرد به خاطر حقارت کردگیش من خیلی ویدیو کام گفتم. اینا بسیاری همین چیزا نمیدونید برادرها. بله به نهایت بسیار در بین صنعتکارا و در بین چهره‌هایی که در اینترنت با مردم سر کار دارن نمیدونن که چی خیلی خود رو معرفی نمایند. یگان خبری دروغ پهن میکنن، یعنی که صدمه شده است، بیماری وزمین است یا دیگر. چون مرده میبرن. بله بسیاریاتون خودتون اوج در کردین با کیهای گپو داخل دارن. زنکاش هم پیدا شده. زنکاش هم خیلی میکنن. بهترین از صحنه ریپ رفتنی نیستین؟ نمیدونم. نه. چه خیلی که با همه اون معلومه واسه از ریپ یگان دخل نیست، یگان فایده نیست. بعد چه خیلی شما برای زندگی کردن باید از یگان ما کار میکنم. راستی گپ پیش ریپون بسیار بود. مثلا کلیپ میکردیم،
клип бисёр мекардем, mp3 бисёр мепартем. Ба хотире ки YouTube суми соз медод, мо аму суми YouTube ам мегирифтем, мисол ҳам я аялаш зиндагида аз худ мекардем, кор намекардем. Исмиш бо рэп да мекардем. Ҳоз YouTube суми метамам, мисол кор мекунам. Кадом вақте мисол шид, мерам амун рэпома мехонам, мепартам. Херан кеш бисёр намекунам. дар як чанд рэп мехонем? ҳар хел мешава, мо 2 моҳ мешава ки рэп тамома намехонам. Бо мешава дар як ҳафта, 2 ҳафта 3 трек мепартам. Ҳам хел беҳтарин. падару модар ё оилаи шумо барои рэп хониятон зид нестанд? не тамоман. ман рости гап мешава моҳе ки мисол як моҳ рэп намехонам, падарам худаш мегӯяд ки чӣ ба рэп намехонем, бира запис гӯш мекунад рэпотона? беҳтарин. ба наздикӣ батли шнапсу ралик баргузор гардид, тамошо кардид? баргуфти та кадомаш ғолиб омад? аҷияти зур кардан бигем, ягон чи зур накард, аҷияти мисол батл кардан ралик, барое ки ралик азёд буд. Ралик азёд буд, мисол бепарвадид хонда. Ростига ман шнапса вақти тамошо кардам, акай шодира бигем фристайл зад, ай аввал то охириш. фристайл херанге ки мегӯ дар галасавани шнапс ғолиб баромад. Буромад? бале. баи чӣ гуфтанӣ? агар ин ҳамин мисол дар ҷои ралики шнапс ту мебудӣ, агар дар батл дар ҳақиқатан зур мекарди, не ки галасаванида баи ғолиб мебуромад, дар ҳамин ҳолат чӣ хел мешуд? ман ростига ба и тайёрие ки ё буромада ману мефаҳмам. ягон батл баромадаги ҳастем? Не. баромадаги нестем? дар ният ҳам нест? 50,000 сомон гуфта будам барои батл. Ростига биёд як моҳ бигем ҳами шумиха чишида буд, баъд инами фарзанддор шиданам, уҷа пайдо шид додам, ҳамун одамон гуфтам 50,000 да биро накардем. муборак шавад, уҷа аллакай бадик соҳиби бадикча аст. Не, духтарча. Духтарча? бениҳоят. мегзарем ба давраҳои кӯдакӣ. дар зиндагӣ аз кӯдакӣ азоб дидаем? ранҷ, азоб. дар шаҳр калон шудагӣ дар деҳат? дар шаҳр. тай бисёрие ки дар шаҳр калон шудагианд, ба фикрам ки чем деҳотиҳо кам азоб дидаанд. намедонам ки мо бигем майда будем, айхона мегирехтем, мисол 2-3 ҷура мумкати мегирехтем, бозори чӣ буд, зилёни бозор буд, мерафтем, ароба мекашидем, мошин мешуштем, кондуктори мекардем ё машкора пир мекардем. вақти машка пир мекардем, 1 сомон медоданд омчен. Я машка старекса пир мекардем. дар 1 сомон хеле чизҳо мешид. старекса пир мекардем, 1 сом медод. ё ки кондуктори мекардем, 1 круг мерафтем, меомадем, худо дургун накна 7 сом медоданд. ам хеле боядам нест. падар модар зид набуданд барои кортон? намедонистам. гуфтам ку мегирехт. баъд маблағи ҷамъовардаро ба чӣ кор сарф мекардем? очанда медодам. очанда. беҳтарин. модар чӣ чизе ки биё фақат барои фарзанд мекунад ва фарзанде ки як зарра меҳри модару падар дорад дар зиндагӣ, то вақте ки падару модарашон болои сар ҳастанд, бояд аввал ҳар як тангае ки меёванд аз пеши падару модар, ки вақти мо кӯдак будем, шикаи моро сер мекард, бояд аз назди падару модар гузарем, баъд ба худона ки чизе мекунем, бениҳоят хуб мешавад, баракати худ дорад. беҳтарин. очам то зира мега ки мисол баъд бигем ями ба ҷуроим қатӣ мерафтам, баъд ҳамонбо гуфтанда хонагӣ ода ҳамонбо гуфтан шуд, не ки то зира мега ки ами бача мисол ами синат кор мекард, чикор мекард, доим сумиш дар дасти ма буд. беҳтарин. то ҳол ба фикрам пула дар дасти модар ҷамъ мекунем. бениҳоят хуб. падар кор намекард дар он вақт? отам чида проводник буд, поезди Москва Душанбе. беҳтарин. айни ҳол ба чӣ кор машғулем? ази кор мекунам, корша нагум хуба. чӣ ба ягон кори? не, яки хеле кори пастам нест, кори биланд не, просто намефаҳмам чӣ буд. шумо розия аз корашоне? не. афсус ки зиндагӣ маҷбур мекунад. яки кори ягон хеле кори чӣ неста, чӣ мегӯям? не, мардак да мегӯям ки чил ҳунар камай, дар мардак ягон кор айб нест. баъде мо баъдигро маҷбур намекунем ки оиди ин масъала грузчики пушки хеле гапо нест, просто ман худам ҳис кардам ки аллакай дар чӣ кор аст. ба фикрам ки ман медонам баъдик ба ғайр аз репсароид ба чашм мерасад ки дар дигар наводирроликҳо видеоҳам иштирок кардем бо вайнеро, бо актёро, бо дигарон. ман қатӣ афанди бале афанди буд, як ролик шуда просто худаш бисёр чӣ карда буд. аз худ боварӣ доред ки аз ӯҳдаи актёриам мебароед? намедонам. бози метавонем ки дар ҳамин барнома як нақшро ба тамошобин нишон диҳед ки дар асл фикр кунад ки реалӣ аст.
مثلا چی نقش؟ مثلا میگیریم در نقشی که یگان نفر از شما قرضدار است و او زنگ زده پول خود رو باید طلب کنید. مرحمت میبینید که از او داشت میبرید یا نه؟ الو سلام علیکم. قرض گرفتگید یک ماه گذشته کن. آخه این روز پگاه کی میاریم شما؟ آخه من بچه ها ما هم زندگی دارم آخه. ما میگردم دیگه دمدمی تو. بگی شما آج بستنوید که بیار بته مده. من کار ندارم. بگی از همین امروز بستنوید که بیار مده بته. بچه دوستانی بعدی به همه شما فهمیدید که از بعد قرض نگیرید که به نهایت وضعیت هم بد می شود. همین در حیات ریالی شما همین حادثه رو افتادگید که یگان کس قرض داده باشید قرض شما رو بر نگردونده باشید همه خیلی مناسبت کرده باشید با او. ما راستیگاه مرا کدام میشناسم میدونه ما قرض نمیتونم. سوم مثال نمیگن که فلان سوم در کره نه 100 سوم 200 سوم 500 سوم مثال هم مرا کدام مثال میشناسه چی میدون ما سوم دادم نپرسیدم دیگه. من میگم که خوبه که اگر دوست دشمن شود با او قرض بده. من قرض من میدونم که بچه میخوام چه قرض نمیدونم اما داشته باشم میتونم. بهترین کدام از رپ‌های شما که شما رو تا این درجه آورد که به نوبت مخلصان شما تعریف تگی 100,000 شدن در یوتیوب کانال؟ 120 چند زیاده از 100,000. کدام رپ شما رو در بین مردم بسیارتر معروف و مشهور کرد؟ هر کدامش مثال هر خیل گلی فیض‌آباد همین گلی فیض‌آباد به نوبت در همین یوتیوب کدام ویدیو که تماشا کنی از تگش میبرد و فیلمی که با مردم هم کسی نمیتونه که یک کم ترک شه به خاطر مردم زنده سرایت که با یک بار دیگه همون مخلصانی ترک گلی فیض‌آباد از شنیدن آواز زنده شد. اون دو قسم بود. یکم قسم شما میتونید شنوید. یکم قسمش هست یا کشا که میرون کردن کلیپ آله. یکم قسمش. خرساش آخرون برنامه تمش نوید در رپ ما کتاب سنت دلربا را دار میتون تو شو کردی و ما گفتم با خواست خودش نبود. اون را کارچم خیلی حسیات نمیدونم. فراموش کردی. رپ تو رفتون ایجاد میکنی یا دیگره؟ خودم. همشون خودم. بهترین و گفتی شما شون امسی ششم باره یا هفتم باره برای که یک ده سه بار از سنه رفت و برگرد با ششم باره یا هفتم باره به سنه برمیگردد یا نه؟ وقتی واسه مثلا ما پیشگویی کنم هم گناهگار میشم هم کار خوب نیست. ششم باره یا هفتم باره؟ هفتم باره شاید نمیدونید دهم باره شاید با قبل یک ده سه بار دیدگی هم که بس کردگی با سر کردگی بود. اگه ما شون آواز در نظر نمیارم نه که هم میگم خیلی آدم یک بار دو بار یک کار کرد با کدام میگیرم. خیلی تو بیا سوتی دا بگذاره کنیم بس که سر میکنه. و فکری من راست است که بعد از بس کردن شون امسی سطحی رپ به نهایت در زمین زد. نه برای که وقتی که این گپ کنم میگه خطا میکنه. آخه بچه‌شون نمیرسه تماما رپ. ما اثبات میکنم وقتی شون رپ میخون رپوش 30,000 40,000 پراسموتر بالا نمیره. وقتی آخر. ای 30,000 کامپلیت بود که کدام میخواست که رپر شود نامشون هم میگرفت خواستشون امسی را خواستشون امسی را هم خیلی اوجه در رپ وارد بشی. خواستشون امسی دیگه یگان رپر نمیتونه که قطعی از نامشون امسی استفاده کنه. من مثال خودم میارم به شما به یگان مثال نه بله راست است که شما به یگان فید به یگان دستگیری یگان رپری دیگر با سنه برآمدگی و با مخلصایی که عین حال رو کارو تماشا کرده هستند چی گفتنی شما؟ زنده باشین، سلامت باشین. دستگیری کنید تمام. تماشاچیان عزیز به کانال ما عضو شدن و لایک و کامنتر را فراموش نکنید. در برنامه آینده کدام رپسرای جوان را شما دیدن می‌خواهید حتما نامش را در کامنتر نویسید. سلام عزیزانی من، خصوصا زنان و بانوانی عزیز. با شما یک پیشنهاد دارم. باوری دارم پیسند میآید. من همه شما رو با کمپانی اتمی یعنی корейські کمپانی با کار دعوت میکنم. کار در اینجا به نهایت آسان است. بالهای شما تماما نمیسوزد. پیش حرکت میکنید و خلاص. شما در اینجا خرید و فروش کرده نمیگردید. شما در یک سال تنها 3 مرتبه مالهای شرکتی ما رو خرید میکنید و خلاص. پول بسیار از خود نمیکنید بلکه پول کلان کار میکنید. معاش شما در بین 3 ماه به 100,000 هفته میرسد. بی‌طرف نباشید. چقدر بر وقت کار دارید همون قدر به فایده شماست. برای معلوماتی پورا با واتساپ من نویسید. همش رو پورا میفهمونم. رقم ها در روی اکران.